No, ya sé, ya. El de la camisa cuando se pica la mucho con el pañuelo. Ongietorriak, dena prest, guztia prest. Familia, gogoratu, animatu, dantzakitera, kolumpien ondoan, ia borrotxo sortzen dugu. Animaros las familias a bailar junto a los columpios. Otro círculo, a ver si tenemos otro círculo de familias. Y del barrio. Prest, zortziko, harekin hasiko gara. Behantzeko, zortziko.
Hurrengoa, eskurantza. 3, 58, en parejas. Claro, están con su... Eta bukatzeko, azkenekoa. La última para finalizar, la escolta. 3,
lasai, ez mugitu zelekuetatik, beti, todo el quieto, todas quietas, eskolara itzuliko gara, baina ordenean. Irurtekoak No, quedamos ahí antes. 3 años preparadas, preparados. Bigarren eta laugarren maila prest. Prest daude. Benetan prest. Vale, eskola gardua. Literal lo que me encuentran de los Primero, segundo, tercero y cuarto. Ikastolara, lara, lara, lara. Euskaraz, gurea delako. Ikastolara, lara, lara, lara. Kooperatiboa, elkarrekin horrela nahi dugulako. Hizkuntza ezberdinetan trebeak, mundura irekita nahi ditugulako. Ikastolara, lara, lara, lara. Gure seme alabak zoriontsuak nahi ditugulako. Ikastolara, lara, lara, lara. Ikastolara, lara, lara, lara. Ikastolara, lara, lara, lara. Ikastolara. Aurren matrikulazio epea martxoaren 17tik 21.
batzuen loan. Aurreko plazan daiko plata euskarrua gogoan. Bideak doinuak daramatzagu gorkoan. Bilaki berriak laguntzaren ondoan. Bideak doinuak daramatzagu gorkoan. Bilaki berriak laguntzaren ondoan. Gazteek igoko dute. Zintara Nabarreriaren iturritik tokatuko dugu. Gero, zoko txikiak, Tregoia, bota dute. ¡Apa, El sábado de la mañana hay chocolate. Horrenaz ostean puskabiltzea egingo da. Esperamos que este fin de semana lo paséis muy bien. ¡Que empiecen las fiestas y los carnavales! Dagoeneko 30 urte pasa dira auzoan kirola egiteko espazio duin bat eskatzen hasi ginenetik. 30 urte auzoak kiroldegi bat eraikitzearen proiektuaren hasia egin zuenetik, baina bere horretan usteltzen utzi dute. Horregatik, hemen gara gu. Duela urte eta erdi gazte talde bat lehenengo aldiz elkartu ginen gure auzoaren etorkizunaz eta kirolarekiko harremanak eztabaidatzeko asmoz. Kirola nahi genuen gure auzoan, baina zertarako kirol klub bat?
Horrela sortu zen gure auzoa izendatzeaz gain, ikaskuntzarako, borrokarako eta eraldaketarako gune izan den auzoko kirol klubeko proiektua. Egun, 9 kirol talde eta 150 txiki, gazte eta heldu inguru barne hartzen dituena asteleko entrenamendu zein txapelketetan. Kirolaren bitartez, auzo identitatea sendotu da, komunitatea sortu dugu eta auzokidei aisialdi alternatibo bat eskaini zaie. Etorkizunean, kirolean eta jolasean eraikitako auzo eskola izango denaren hazia izan da urtengoa. Proiektu honek ordea, espazio fisiko bat behar du. Orain arte emandako alternatibak ez dira nahikoa. Hitzetik ekintzara pasatzeko unea iritsi da. Gaur egun, argudio sendo bat eraiki dugu polikiroldegi bat eskatzeko. Alde zaharreko kluba. Beraz, inoiz baino argiago dugu. Auzoak kiroldegi bat behar du. Alde zaharra, kirolaren bitartez, batzuk helburuarekin elkartu gara. Eta horretan jarraituko dugu. Inoiz baino indartsuago sentitzen gara. Inposatu nahi diguten auzo eta bizitza eredu honen kontra, gure auzo eta bizi eredu komunitarioa. Auzoa eraldatzean dagoela zioten, eta horrela izaten ari da. Plazetan eta kalean jaioak garen kirolario ez dugu etxiko. Gora azetaka eta gora alde zaharra! Ikastolara, la. Euskaraz, gurea delako. Ikastolara, la. Kooperatiboa, elkarrekin horrela nahi dugulako. Hizkuntza ezberdinetan trebeak, mundura irekita nahi ditugulako.
ikastolara, lara, lara, lara. Gure seme alabak zoriontsuak nahi ditugulako. Ikastolara, lara, lara, lara. Ikastolara, lara, lara, lara. Ikastolara, lara, lara, lara. Ikastolara. Aurre matrikulazio epea martxoren 17tik 21era. ¿Dónde quieres el móvil? No, ¿dónde está mi prima? Que lleva el bote. Queremos que vengan con el bote. Me cago en la...
Eta zerari nola ingure Cesar berria. Que no era un saludo nazi, que no saludo nazi. Pero estamos tontos o qué? Nazi eta fascista guztiak zugarra! Hola Palestina resistencia! Hola gutarrak! Eta gure etxeak ez negotzeko. Kolaboreak zugarra da! Invocar al espíritu de Maritrapu, a su energía creadora, portadora de luz en la tiniebla, generadora de ilusión frente a la desesperanza, de rebeldía ante la injusticia, de música ante tanto ruido, de rebeldía ante la injusticia, de comunidad ante el individualismo, de solidaridad contra el odio, de grito frente a la invasión de los desmaravilladores y los genocidas. Maritrapu nos convoca al encuentro, a la ceremonia de la mirada, de la caricia, del encuentro, del abrazo, de la empatía, a la posibilidad de volar. Se fue. A la posibilidad de volar contra todos los pájaros de mal agüero, con la libertad y la esperanza de quien todavía cree que otro mundo es posible.
Seamos danza, seamos chispa, seamos fuego, convirtámonos en fuego, que la fiesta de este rito pagano alimente nuestro espíritu y nos colme de energías renovadas y renovadoras. Bailemos como la primera vez o como si pudiera ser la última. Seamos hoy, esta noche, ahora, las primeras flores que anuncian la primavera. Baila, bailemos. Sí, Saúl. León, ven aquí, anda.
Ikastolara, la 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 la. Euskaraz, gurea delako. Ikastolara, la 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 la. Kooperatiboa, elkarrekin horrela nahi dugulako. Hizkuntza ezberdinetan trebeak, mundura irekita nahi ditugulako. Ikastolara, la 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 la. Gure seme alabak zoriontsuak nahi ditugulako. Ikastolara, la 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 la. Ikastolara, la 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 la. Ikastolara, la 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 la. Ikastolara. Aurre matrikulazio epea martxoaren 17tik 21 batera.